Kuseniso iphathela nguBishop B.I. Mntambo webandla iFellowship of God eKatlehong. Ngibingelele ekseni balaleli bonke bomsakazo omkhulu Ukhozi FM. Ekseni bazalwane sazo yezwini kuyisonto elihle usuku lesikhombisa luka Jehova uNkulunkulu wakho. Before ngezwini ngifuna ukukhumbuza ibandla ukuthi uJehova mayakha izwe nomhlaba usebenza insuku ezisithupha zika Jehova uNkulunkulu wenza konke, wenza umhlaba, wenza ulwandle, wasebenza nomuntu. Wasukuthi usuku lesikhombisa wasithi lolu suku lwesabatha lika Jehova uNkulunkulu wakho angikwenza umsebenzi ngalo. So ke njengebandla ekseni ngithakhumbuza ibandla ukuthi noma kuthiwa khona izinto ezibaleka kangana nofuna ukuzenze, noma kuthiwa khona ikubhizi kumakhelwane wakho bekudinga ukuthi wena ukufocus kancane, ufuna ukubakhumbuza ukuthi namhlanje kuyisabatha lika Jehova uNkulunkulu. Yena akenzanga lutho ngalo suku, wayeka konke, wabeka ama-tools phansi, wathi namhlanje sengikwenza konke kodwa ngizophumula ngoba kusuku lesikhombisa iyisabatha lika Jehova. Kumele siyodumisa ngalo, kumele siyoshintsha impilo zabantu ngalo, kumele siyoshumayela ivangeli. Abanye bazalwane bashintshwa yizwi kaNkulunkulu, abanye bazalwane bashintshwa nje indumiso, abanye bashintshwa ukuthandaza ukuqa ngedolo bona sekwanele. So ke le ndlu kaJehova siya kuyo manje sayongena abafundisi bami ibandla kaNkulunkulu makholwa nonke eMzansi Afrika nangaphandle. Namhlanje sawudumisa sozoya kuleli izwi kaNkulunkulu. Bengithi ke asambe sodumisa uJehova, singakhohlwa ukuthi uJehova simdumisayo namhlanje yena waphumula namhlanje. Yena ngoba walithanda izwe kangaka uzwanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa, ngoba ethanda thina ukuthi ngoba usakhile nalo izwi lakhe usesakhile wenza yonke into, wasenzela konke kufanele sihlale khona, konke kufanele siphile ngakho. Izwe yasakhele lona leli, kodwa ke ngosuku lesikhombisa yena leli izwe sikulo wakwazi ukuthi aphumule, athathe rest, ahambe yokhuleka. Nathi ke sami sokhuleka ekseni. Izwi ngizofunda namhlanje, ngizofunda incwadi kaJohan 19 verse 26. Ngizofunda nje amavesi awu2 kuphela. 26 uthi kuthe uJesu embona unina nomfundi amthandayo bemi ngalapho, wathi kunina, mame bheka indodana yakho. 27 wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Usukela ngaleso sikhathi lo mfundi wamthatha uMaria wamnakekela. Ekseni namhlanje ngizokhuluma ngalenkonzo yenziwa uJesu esesiphambanweni, inkonzo yothando, inkonzo yokuthi ashiye ebandleni athi umfundisi nazi ingane ufuna ukuyithanda, ashiye ebandleni ethi izingane zami ebandleni nangu baba wena ufuna nimthanda. uJesu mahamba emhlabeni bazalwane mayesesiphambanweni ushiya inkonzo yodwa yothando ukuthi njengebandla uyasabela uthi uyasaba uthi nina ke sinyosala nithandane, nina ke sinyosala nibambisane. Ukukhumbula bazalwane ukuthi uJesu bekubuhlungu mayebona unina eduze noJohn, bekubuhlungu bengemnandi esiphambanweni. Ukwenza konke lokhu ngothando ngokuzwela, kodwa still inkonzo yothando sesekhona kuJesu. Noma esezindlungwini uJesu kodwa uyamzwela uma wakhe. So ke khumbulani bazalwane ukuthi likhumbule ibandla ukuthi uJoseph umyeni kaMaria besine isikhathi ashona ngesikhathi kwenzeka lokho. Njengomama ubese umfelokazi, uthando lwakhe lonke beselifocus ekubani kuJesu. Njengomama ungesenamyeni besazi ukuthi mina njengamanje ngine firstborn, nginendodana yami yokuqala iyalethwa kimi ngomoya, yakhulelwa kimi ngomoya. So ke uthando lakhe lonke nani makhaya nje mawuzele ingane egcekeni uyazi ukuthi firstborn yami ngiyazi ukuthi ngathi mangiqala ukuthola umntwana ngathola ngalo mntwana lo mntwana lo kumina uyonke into mayivela uyisibusiso ufana nobaba nomfuna nomama ekhaya egcekeni. So ke noMaria ubona lento ukuthi la ekhaya ngoba akasekho uJoseph, so manje umuntu okhona ifirstborn yami yabekwa kimi ngomoya uJesu. So ke uJesu ke uthi ke sokukhona konke ke lokhu ke
anginakho ngingakunika umama wami ngoba umama wami uthanda ngithanda ngalo akekho umuntu ongarespect ngoba namhlanje ngisiphambanweni so ke ngithi kinina abazalwane uJesu bengenalo igolide nesiliva lokuthanda kunina ubengenayo indlu enkulu emansion ubengenayo imoto angayabela unina nezingubo zakhe begqokula uJesu nakhumula abazalwane ukuthi bababelana ngazo masifunda lapha encwadini kaMatthew verse chapter 27:35 amabutho esembethile isiphambanweni abelana ngezingubo zakhe enza unkatho akasibusizwe kaJehova izwi lakho Nkosi liuphilo kuphakade izwi lakho namandla izwi lakho baba uthi engcwele namandla ukwenza konke silifundile izwi lakho baba uthi engcwele busizwe lakho egameni kaJesu waseNazaretha kwephakade amen so bazalwane kusenamhlanje ngizokhuluma ngothando Sinamhlanje sizokhuluma ngothando esishilo iJehova esishila kuphi ebandleni kaJehova esishila amakholo ngoba uJesu mayekhuluma nonina noJohn ukhuluma ngabantu umunye uJohn umunye umfundi wakhe ukhuluma ngonina omunye ubeyiphathi yebandla yabafundi bakhe uJesu so ke bazalwane namhlanje kunina ngithi ke ekseni uJesu into ayishile ebandleni ukuthi thanda nesodwa siyazi ukuthi uJesu even abafowabo bamlahla siyazi uJesu abafowabo bebengakholelwa ogcobeni lwakhe so ke uzathi lapha kuJohn 7:5 uthi phela ngisho abafowethu imbala babe ngakholelwa kuye ngoba uyazi ukuthi umuntu besefana nomfowabo kuyiJohn yikho nje ethi kuyena mama ke bheka indodana bheka unyoko mama bheka indodana uyahabalana uJesu ushiya ifa ngoba uyazi ukuthi alikho ifa ngashela unina ayikho into ephathekayo ngashela unina ngoba ehamba sewele ezulwini ngoba uze emhlabeni ezokwenza umehluko ezofela izono zethu uyazi ukuthi uJesu namhlanje mase ngibuyele ezulwini into ofuneke ngishela umama ufuneke ngenze umabela uJohn mase ngibuyele emhlabeni efuneke ngithi ekuJohn ngimabela umama ukuze namhlanje laba basale kube ngumfowabo bomama nendodana bekwazi ukuthi besale egcineni ke uJesu ebandleni lakhe usethi namhlanje ayisekho indandane namhlanje usethi uJesu abasekho abafelokazi namhlanje uJesu usethi abasekho abafelwa so ke uJesu bazona akunayo indandane kuJesu akunamfelo kuJesu akekho thina namhlanje mina nginamuntu mina ngisale ngedwa ngoba likhona ibandla Jesu mayishiya ibandla ushiya laba uthi bazalwane sinosala nithandana sinosala nibhekana sinosala ninakekelana asibazi ke bazalwane silikhona lothando sho Jesu mayethi uJohn akabheka uMaria ethi uMaria akabheka uJohn bese siyasala thina njengebandla singakwazi ukuthandana thina sodwa asikwazi izethi izwi lakhe bongakwazanga ukuthanda umbonile ngamehlo kodwa ukwazi ukuthi inkosi uthanda uNkulunkulu ungambonanga ukhuluma kuyizeleze ngoba uNkulunkulu uqonda ukuthi namhlanje thina ke esikholwayo thina singamakholwa kufuneka sithandane simthanda umuntu esimbonile ngamehlo before siyomemeza uNkulunkulu esingambonanga ngoba uNkulunkulu esimbona ngamehlo but ukwazi iba inzondo bazwane ebandleni ngaphakathi iphezulu ngendlela kusathani siyakhonza siyokhuleka namhlanje but awukwazi ukukhulumisa umzalo nonaye ebandleni awukwazi ukukhulumisa umfundisi onaye epulpit awukwazi ukukhulumisa umama onaye ebandleni enqoke ijoy naye ebandla infake naye isambatho sebandla namhlanje uJesu ukuthi ushiya uthando bazalwane so ekuseni namhlanje bazalwane ngizokhuluma ngevangeli lothando ngizokhuluma ukuthi uJesu ushiyele ibandla lothando namhlanje kufanele ibandla likwazi ukuthi lenze inkonzo yodwa nje bazalwane esishiyo uJesu ukuthi namhlanje sithandane sikwazi ukuthi ibandla umsebenzi walo ukuthi likhombise uthando kunabantu abeze bandleni bazalwane beze bandleni ekhaya kubo kunomsindo abeze bandleni emndenini wakhe kunomsindo abenze bandleni abanamakhaya umuntu ulala khona la kumakhelwane hambe ecela kodwa uyazi mayeze bandleni uzothola uthando mayeze bandleni uzothola isinkwa semihla ngemihla so njengebandla bazokufuneka senze umehluko o1 njengebandla ukuthi la ebandleni lana umuntu ongenalo uthando umuntu oshoda ngothando umyeni wakhe akasekho emhlabeni azi la ebandleni lalo unabayeni bakhe bakaKristu umuntu ongasenabo abafowabo ezweni lesiphila kulona kodwa mayifika ebandleni kaKristu azi ukuthi mina lapho ngizothola abafowethu mangasenabo odadewabo azi mayeze ebandleni ngizothola odadewethu umuntu engasenazo izingane usewumfelokazi ingane zakhe esezahamba zonke emhlabeni azi mangisifika ebandleni mina kunezingane ekhona la ebandleni efuneka ithola uthando lami njengomama omama abakhona emabandleni namhlanje omama mfundisi nomama bishop namhlanje ngithi kunina ebandleni eke nizalo John namhlanje
namhlanje izala noJohn ke uJohn labeni bashela uJesu mayesesiphambanweni namhlanje ke adoktor John ukuthi namhlanje lo mntwana lo ngizomthatha njengoJohn ebendodana yami ngomkhulise namhla kusasa abumfundisi kusasa lo mzalwane abe president kusasa abe CEO kusasa abodokotela ashinye impilo zabantu ngokuthi ngimadopt ngithi mina ngoba namhlanje mina akekho umuntu ngizombiza ngendodana ke yami nangoku uJesu kwabele bani uJohn la ebandleni namhlanje ngithi ke wonke abantwana emakhaya banganawo omama nobaba abazali namhlanje mawufika esontweni ukhona umama la esontweni uzokwazi ukumadoptha ube uMaria wakho uthi la namhlanje mina mangekho umama uzokwazi ukuthi ekhaya ngumthengele isinko wazali bamba basekho lebandleni kunomama engimaziyo ukuthi okhona uhlupheka kunomama engimaziyo lebandleni okhona ongenakho ozolela ekudlile ngithi namhlanje ngizothenga uplastic ngithi nangu lo mama ngiyamadoptha lo mama lo uMaria wami wala ibandleni ngizokwazi ukuthi mangifuna ukuthola isaluleko ngifuna ukuthola usizo ngifuna ukuthola noma yini ngifuna ukuthola ngalo mama lo kodwa ngiyazi ukuthi lo mama uzokwazi ukwenza umehluko ngoba ngimenza uMaria wami namhlanje uthi uJesu mame bheka indodana bheka umama namhlanje uJesu ushelifa abazalwane ifa lothando elinguna phakade so emabandleni namhlanje babandla ihlukana abazalwane singamakholwa sifike enkonzweni esiyalwa everyday kuhlukana abandla ngoba sibanga nje igama lebandla sikhohle ukuthi umnikazi webandla bokuJesu uJesu into ayishila akashiyanga ukulwa ushiye uthando kuphela namhlanje sihlukana everyday singamabandla sibanga nje into eyi1 sibanga nje ukuthi igama laqala ubani ngoba kasekho sofuneka kuphathe bani sikhohle ukuthi uJesu into ayishile kuphela uthando ukumele konke sikwenzayo sesikhanda ibandla kabusha engasekho umholi ohambile emhlabeni kodwa asikwazi ukulikhanda ibandla ngezimpi asikwazi ukukhanda ibandla ngesibhamu asikwazi ukukhanda ibandla ngokuzondana kodwa ibandla besingalikhanda ngothando uJesu ashiyele lona ngoba uthe uJesu mayehamba wathi mama bheka indodana bheka umama so namhlanje bengithi bazalwane sesokwenzeka konke emabandleni sithunike maybe nangintshumayelo uthe uyashumala ngelanga wathungela lo muntu wathi uyashumala ngelanga wathinta ukubhoza umuntu wathi uyashumala ngelanga wathinta isithende somuntu kodwa bengithi ke mase sikulungisa konke lokho sikulungise ngothando ngoba uJesu ushiyele ini inkonzo yothando wasabela ini ukuthanda nathi nasodwa njengebandla asikwazi ukuthi uJesu ashiyele ukuthandana njengebandla bese thina njengebandla futhi sina njengama-leaders sibe nenzondo ngoba leyo nto leyo ibandla lelo kushitekiselwe ibandla kaJesu bazalwane ekuseni ngithi leli bandla uJesu ashiyile asilikhiphe namhlanje kube yilo leliphila inguna phakathi ngoba once siyaqala ebandleni senza inzondo siqala ebandleni sahlebana sodwa siqala ebandleni sathukana sodwa siqala ebandleni kuba namakhokha asahlalayo everyday ahlala ngomholi yazi ukuthi lelo bandla lelo selona kaJesu lelashila uthando lo bandla lelo sesihlezi phansi siyashumayela siyakholwa kodwa lo bandla lelo elikaMntambo lelo bandla lelo elikaZulu elibandla likazulu elibandla likabandla kuselona likaJesu kodwa likaJesu ibandla washila uthando likaJesu ibandla walakha ngothando leso uNkulunkulu mayithumela uJesu emhlabeni umthumela into azoyenza emhlabeni uzofa efela thina nawe ukuze izono zethu bese ziyahlanzwa so namhlanje uJesu mayeze emhlabeni efela mina nawe bese siqamba leli bandla sithi ibandla likaKristu sithi leli bandla lakhe njengomnikazi webandla njengoba thina sizinhloko la ebandleni sibeke uJesu ushumayela ibandla kodwa umsebenzi wethu ukuthi sibeke ibandla likaJesu phambili singabekala imfuno zethu ifiso zethu ngebandla kunezifiso zikaJesu so uJesu mayeze emhlabeni izofela thina bazalwane mayesehamba emhlabeni futhi ushiya uthando asikwazi ukuthi siqambe ibandla sithi ibandla leKristu sithi ibandla lamaChristian kodwa imfundiso kaJesu uthando likaJesu singakwazi ukuthi simaintain uhlale luphila njalo esontweni so umoya uvunguza uthando ebandleni bazalwane wenza ukuthi ngisho ingane bazalwane ezifika ebandleni ezizelamani umndeni mawufika ebandleni uzondana umyeni nomama noma umfundisi noma umfundisi basuke ekhaya bengakhulumisani bengazwani kodwa mabefika ebandleni kuvunguza umoya wothando bafika le bandleni bebuyele ekhaya bekhulumisana bebuye ebandleni sokumama nobaba bebuye ebandleni sebethi dali sweetheart bebizanga amagama amnandi ngenxa ukuthi bafika le bandleni kuvunguza umoya wothando ayikho inzondo ebandleni kaKristu bazona ayikwazi ukuba khona inzondo ebandleni kaKristu asikwazi ukuthi sikhulumane ngemva komunye ebandleni kaKristu umzalwane ekulimazile noma umzalwane ekugcobile ngenxa ukuthi uJesu ushila uthando uyambiza uhlala naye phansi ukuthi umzalwane noma sixobene lapha ngesikwazi ukuthi kubuyele enkosini besibuyele kuJesu ngoba uJesu yena ushiye uthando esibandleni bazalwane uma ukuthi njenge-leadership sixobene epulpit awukwazi ukuthi ushiye ipulpit kaNkulunkulu uhambe uyohlala phansi ungakholwa ngoba uthi wena uxotshwe uMntambo ukhohle ukuthi uMntambo akusiyo umnikazi webandla ibandla likaJesu uJesu ushila uthando mawushiya ibandla ushiya uJesu mawushiya ibandla ushiya uNkulunkulu umoya engcwele ushiya umbuso kaNkulunkulu so ngenxa ukuthi lo muntu okugcobile lo umuntu wasemhlabeni
emhlabeni ubuyela kuyena uthi uJesu ushiyele uthando ubuyela kuyena uthi uJesu ushiyele umoya engcwele ushiye umduduzo womoya engcwele ushiye uMaria la ebandleni ukushiyele bani uJohn ebandleni awukwazi ukuthi uphume ebandleni ngoba uthi uxotshe uMntambo ukhumbula ukuthi ibandla kaJesu kusona Mntambo asibuyele ebandleni uthi Mntambo wena uJohn wami uJesu ngishiyele wena ukuthi wena bheka umama wena mama ebheka uJohn so namhlanje ngithi ebandleni asibuyele ebandleni siyokhonza uNkulunkulu sikhumbule ukuthi leli bandla likaJesu sikhumbule ukuthi zonke into esenzayo ebandleni masibuyela kuJesu konke kuzokwenzeka masibuyele kuJesu konke bazona kupossible namhlanje kodwa engusho ukuthi ifa uJesu asinike lona ngoba ubengena lutho angashiya nakho bengekho lutho okuphathekayo angasinika ifa nombuso ashele wona umbuso ukuthi sithandane singalahlani uthi njenge uthi Maria ngamlahla uJohn ngamlahla Maria usho ukuthi njengebandla singalahlani uma umntwana efike esontweni efike ethi no mama wami uMaria anginakho mina ngizohamba ngizogqoka ngesikoleni anginakho mina ngizokudla ekhaya ufune kwazi leba ebandleni uMaria ufune ondle laba uJohn laba khona esontweni ngoba uJesu ushiyele uJohn esontweni abaningi uJesu ushiyele uMaria esontweni abaningi ufuneke siphile nabo sithandane singazonda singalahlani futhi so njengebandla ekseni bengikhuluma nebandla before lokhonza uNkulunkulu before lodumisa uNkulunkulu ngalosuku lesikhombisa before lokwenza noma yini loyenza uyazi ukuthi kufanele senze ngothando masikhuluma izwi kaJehova shuma ilizwi kaJehova asishumele ngothando sikhuluma nengane kaNkulunkulu ngenze ukuthi ebandleni uleader weyouth uleader womama uleader wani labo bazana labo baleader ebandleni yazi uma uyakubo ukhuluma nabo ukhuluma ngothando ngoba uJesu ushiyela uthando labo bazana labo baleader njengobishop webandla njengeleader ebandla uma uyakubona ukhuluma nabo ngothando ngoba uJesu ushiyela uthando ngoba wena njengomholi uma ungabanika uthando ungadeliver ubona uthando ungadeliver inkonzo yothando kubona awusesuyumholi obeka uJesu lo bandla lelo ngenze ukuthi ivision oyinikiwe lo bandla akusesiya kaJesu so ivision yakho ngamamazi uhamba ngokwakho uqonda awusohambi ngokaJesu uqonda kodwa uma uhamba ngokaJesu uqonda uzothi khumbula uJesu esiphambaneni washo inkonzo yothando ebandleni ekseni ngithi namhlanje usawushumayela ivangeli mfundisi usawushumayela ivangeli mama usayinkonzweni yomama yangesande ukuthi namhlanje ngisawududuza abanye umama abanye bangabafelokazi abanye umama abanengane ubatshela ukuthi kwaJesu ayikho intandane ubatshela kwaJesu awekho abafelokazi ngoba uJesu ushiyele ini umduduzo uthando ukuthi namhlanje thina sithandane sona ekseni bazona ngithi ke sisavuka sawukhonza uNkulunkulu sisivukile sawudumisa uNkulunkulu kuyilanga lihle la ngesonto kuyilanga lokudumisa uNkulunkulu kuyilanga lesikhombisa akuvunguza umoya othanda esontweni uvunguza umoya bazona ngikhuluma ngothando lolu lokuthi esontweni bese kuyathandwana kwenziwe imikhuba yokuthandana engekho ebandleni usisi wakho umfowenu ubhuti wakho umfowenu lo sho uJesu ngikhuluma uthando kaJesu ngikhuluma ngothando lenyama ngoba ezenyama izinto bazona ziyaphela kodwa ikamoya engcwele zinguna phakade ebandleni mozothanda umzana wakho ngokomoya engcwele kuyinguna phakade ngoba umoya engcwele uvunguza inguna phakade uJesu uphila phakathi uJesu bazona ebandleni lethu ngaye nje kuphela mashumayela kuphela konke kuyenzeka masikhulume ngegama likaJesu la kuphela yikho ngithi namhlanje uJesu ufikile umoya kuMaria esunka Maria ukuthi thina nawe sisindiswe thina nawe bese siyakwazi ukuthi sithethelele izono thina nawe sikwazi ukwazana ngoba thema kuhlanzwa lezono zethu sase siyazana noJesu kwase kukhanda ibandla thema isiphambano elanguage isiphambano lakhandwa lelibandla so ibandla likhandwe ngalesiphambano uJesu mayilenga esiphambanweni pho njengebandla waye singakwazi ukuhamba ngemfundiso kaJesu why pho njengebandla why singakwazi ukwenza nje kuyi1 simple ukuthi njengebandla sithandane ekseni bazwana ngikhuluma inkonzo enhle yothando ukuthi njengebandla sivuke ekseni siyodumisa uNkulunkulu bese makuphuma isonto sihlangane njengebandla sikhuluma ukuphila singaphuma isonto bese ebandleni senza amagosip siphuma ebandleni siyokhuluma ngezwi kaNkulunkulu mahlangane njengebandla sikhuluma ngezwi kaNkulunkulu sithi uJesu ushiyele ifa lothando sima sihlangana after Sunday siyophuza itiye emakhaya ungahlali etiyeni umzayoni wakho na ebandleni ngoba lo nkonzo seyinkonzo yothando kuseyinkonzo yegosip iyahlakaza ebandla inkonzo yegosip iyalibulala ibandla mabandla amaningi ahlukene namhlanje ngenxa yenkonzo yamagosip yenzondo ngoba inkonzo yegosip kala ngegosip gcina ngenzondo so ebandleni namhlanje ngithi abazalwane mabesa ekseni bodumisa uNkulunkulu bazi ukuthi bayodumisa nobhuti babo abangoJohn nosisibabo noma ngomama baba bangoMaria bengafunekike uma kunenkonzo kaMaria noJohn leli bandla bese kuba khona umoya wenzondo kuba khona umoya wentuthe kuba khona umoya ngoba uJesu leli bandla kungelakhe ngoba kwaba khona umoya leli bandla ongenakho umoya ukuthula nomoya ukuvuna nomoya ongcwele uJesu yathutha
Once nakhonza njengebandla uJesu engekho ungekho umoya wothando uJesu yathutha lelo bandla senifana ukuthi niyakhonza niyadumisa uJesu but nidumisa yini mhlambe nidumisa abanye uNkulunkulu enibazi wasemhlabeni not lo Jesu elakho uJesu ibandla njani nothando lika Jesu ibandla nomnene uthando bazwa nyabazi ukuthi uthando lomnene uthando liyabekezela uthando alizifunelo kwalo ekseni usavuka usakwenza umsebenzi kaNkulunkulu umfundisi nawe bishop wami nawe mama lapha ekhaya ngithi ke hamba ngomoya wothando uJesu shilo uthande ekseni namhlanje ngisazokhuleka ngiyazi ukuthi la ngizokhuleka manje ukhuluma ngezwi kaNkulunkulu ufuneka wazi ukuthi mangikhulekile uma unethemba lenguJesu ophilayo owashiya uJohn noMaria namhlanje into zakho zokwenzeke baba ekseni igama lakho liyaphila igama lakho namandla bawothi ingcwele yakho likhulumile ekseni abantwana bakho sebaphuma bayokhuleka basaphuma bawothi ingcwele bawudumisa uNkulunkulu ibana bako moya ingcwele indlela zonke umhlaba wonke bawothi ingcwele azakuye uJesu ibandla lakho isindiswe ngoJesu Kristu uzobe phakade amen.